for her attention TV sambo bia kwa ba e de baso na menka wo subscribe emayen ene no ensem bi Free David ohini David aso ye e de aba e say no ye na enim se nche bia na wo de betu dwa se Dr. UN ene Joyce a ye be kan se o social media se kan se ne twam kra no wa famu pen wo omode omo aware e betu dwa na minimo so ohini David eye ne ye o se wonya broken heart o ene ne se onam social media se ne Joyce din ya no obo ene de Joyce sebi draws amatwa money na anda amatwa no de brazier ka amatwa money na de sesani na efa ebrem ensempa anene ohini David e de abeto abontino so a eye obi amama efise sese no yenim se broken heart o se eye heartbreak no se ye oh ebusia yenko nenkote ohini David mba chem ene yi wo ada na otwa ba e odasa David am honey and am say madam me pache wo se nya me phone so ya kra nka me too busy ka unyame o complaining do say and I want to and I say me ba order ben I am honey wo frɛ me ni honum na wo de kasa tintin na me audio ma say ma me kasa ndot dodo me pache wo me ni wo nya contract bia say or the saying wo frɛ me a tintin say me fa na phone so mente ho say bia wo frɛ no David tin phone 24/7 me ni bibia ye ntino wo frɛ ya krum na me kutam masama me kan yeni Joyce de me nam na eguma ni ma say na wodidi maten na atem didi na odite social media so no me hu say ode ba me so ntina ma wo Joyce me se se ade me sha ase wo beba ba kire eda me David me bie ma no say wo pe wo me say wo pe me say wo pe awuradinya ejira social media and I wo David and I will send me message say Joyce sweet Joyce. Yes, I wrote sweet Joyce. That winim me nya botre wo ho me nkasa nana e wo UK madam for abayewa bi nurse ni abayewa oh ahene adenti a one biscuit nyina mo wo Germany Peter no chi wo honom na enti Joyce na esi sofa enti mo men ne kakra ma ne nye okay wo ka sa anti dakro na me frɛ biscuit na me je sa number no me frɛ ye e wo se me ma sweet aden me tamfo no sweet Joyce na mom me say ene me nka hwe me ba mo ba me say me kyerɛ wo baby kro me ye ne say me ye wo lai say me kan ne say wo Subscribe to Ghana Update for latest news. Meji me 1000 Ghana cedi. Wan kasa sika bia bedu obi aka calculate fama de nyina abre me. Din mpabo na mtobere nyina menhye. Me ba efifin. Wonim ayi kase awo brew ehukuro brew ayi wonko ayi hyewa oba kro. Say ya no nante o. Say ya. Asa dabo okona na madi nachi. Ana me koto mpabo amintimi nka nta say eno kra na obeka no kra eda na me no firi ho na eba mo stop na ho na me ka che say sa mpabo we wo hye na wo ba na wo kotokoto wo hye na wo ba na kotokoto na say David nsem wo no na me say yes I have to tell you bia wunya wo bia odo wo enka nkire wo why am I saying this? Let me tell you me ne abayewa bi first time me hia no na num kan ma nya na bro me ka kire no sa upe obi asem na bibi wo no ho hia na so ye den wo ka kire no sa wo do na ka kire no enti wo das ma ba be hia wo awo brew ahuro brew wo hye ayi kurokuro winter boot ana kukuro wo ba so na okotokoto no ye sei na me ka kire say mintumi nka kire say Joyce me sra obi asei enti no da no me free e ko na makoye shopping ka kire bia metumi ye mpaboa me de brew eno kan bae na de mpo na mtoka ho minim se night way se bia me nyina medi no bebere enti no em se me to night way na bibi sa me de ko e na nko no but me se ni nyina oba fa kan obere me ko akopa ba yo aketo bia ne sa se pe na me de ama no wati ne me ka kire wo no wati ne me ka kire wo no wakodu Ghana awia kata ban we Ghana wo hye winter boot ana wo nan na wasra so ama su nyina ye te se achichidi achi no wo nan na so aye sa achichidi achi no hwa wonsa kala ne wanim kala nko wo sra wontimi sra wo twentu nyina hye se tum wo me se me mie ma no enka hwe nkyerɛ wo me se me bie ma no na entro ba akokra ba ma bra bom a abosoma duosonson o mo fa meti me di metije wo kan tell mama ena me di kan ka kyerɛ wo no me sra wada roma aba na hwe me o Germany wada roma me sra fa me 1000 Ghana cedi ma Joyce on fa ma de mere me da na e wo soro pa etimito enti no wo ade we ya wa ye no minim se
Suma ye suma wo ba ye any mission and ka ba be o person accomplish your mission am fenti. Joyce Mensa, I need my 1,000 Ghana cedi back. Sharp. We now na uja wanum le na David na de ben sa. Ah, hiani wa no. O ma me aba no ba ba be sere sika. O hiani wa. Akwankwa hiani wa. Abaya baby a wadri wonnam na just say wo twena to di ye dia na ye say pacha mre na da wase won fele won pe be ma ba kontra na wo sorry send na wo bia wutrum na ka aka se me bia me ho sa na wanya ansem aka wo ba ya aka sa bebere nyina na ka me hwesa be ka se me nya sa talkative na say me nya so open because me nim nyansa ne adwen a adwuma me ye ni ntino me nya da me ho sa enti me pese me kire say wo da me nsem sei mo am frefre nyina obi won relax me mpe Joyce information for now eda oje or the saying boy oni de me ni asem eda oje Dr. UN number a wo fre afi na wo kofre no apene na ye ne mo ye nyina no ni nyina agumensem ba bia akọ han ka a mo customize no in your name ni ade no ni nyina agumensem relax me de ni nyina ba beto so we nyina Ghana NDC for ne NPP na mo santin ni kura santin ne asante fuyi Joyce be di matama mani bi ebi kam ho na eyi o se opese okọ Ghana ntini time ba be so na obekọ Ghana so oye fast na okreti bibi nya sa okọ Ghana mba na yi ntimo kai a okọ Ghana bi asa na the last one okọ ya okọ na anu die no o se wa anyere ne ho no wa nkreti bibi anto odane ne ho ntem ya afọ no asoro chese obi ti nipa enti ese wo sha ase no keka bibi se be na osoro se okọ NDC for ne be ye ana se wo wie ye wo se ne oye nana adunti no o se abekwe eno na chese o de me na e ba be dane se scapegoat se den chese o sacrifice me na chese ye hu se oye enti okọ Ghana ne ye jawo sa ne ye jawo media me se meka am ye kumekura meka na for your information enka bi da e mani fi wanum say wo to me for what do you mean? What do you mean? Me ma me kwant me to me for say me nyai. Do you think say me akola on? Say obeshi am no say opese o chibi mugu no dan me junkie say I won say me no empefo am no matutu kwan. Wo omo dan no prostitute ya no ya omo de on na ma no omo du. Wo so mfa so no. Enti ne obehu ana hu ye no. Subscribe to Ghana Update for latest news. Na ka me leke o as wabodam. I am ever ready for you, Me no wo social media and so ni krom ayenkwa na get ready. I work out spiritually, physically. Ni nyina you ready. Because I can see say, wo wakodi matam for fan na person so litia me soli nyinam na me hu se wadaja da bontene dia meka. Be so camera we nya me fight so na me ni abre because obi a obey me na ye de na daja koto abontene wo ha ya kana me se me fiu me se wo mo nyai on me srewa me freedom fighters ye nya bre enam so e ma sugar drops every konum Ohini David and yetene ne edeba University Foundation and I say I said jumedie eso makakrawa bia ensa anything de bia can go say your donations are never too late and it's patrol number no 0548302985 no na woni no entry komo ye that's